Ing tutuking karo is San Nicodemo. Kay Badnanita, Jose ning Arimatea, kay isabi ni kang Pilato ing bangke ng Jesus at paintulutan ng Pilato. Inyame koya at kinwani bangke ng Jesus. Inukiya kaya i Nicodemo, magdalayang pisamot amira at aksibal at titimbang may git 40 kilo. Kinwari ing bangke ng Jesus at kayabe ning pisamo tamira at aksibal, binalot de kintelang pamburi. Makayag pang iti kintaugalyan daring Hudyo, kiyang pamangutso. At yung mulahan ng lugar nung pinako Jesus, at karin ating bayong kutkutan, ay epamay kami. Anting naningwalto ni Manita yung pamagsadya daring Hudyo, at uling malapit naman itang kutkutan, karinde kitput, Jesus. Isa Nicodemo at suki ang pamanyese daring pamilya David Orbe. Into Tukingkaro, Santa Maria de Betania. Minta Jesus ken Betania, ing balen ng Lazaro, ape pasubyaning mebe. Pigsa dyaning apunang karing Jesus.